إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: الشابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إخوة الإيمان والإسلام، قد أحل علينا شهر شعبان ليقربنا أكثر وأكثر من رمضان شهر الخيرات. فانظروا أرحمكم الله كيف كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر إلا رمضان، وما أرأيته أكثر الصيام منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. أمبي على تنو نقدم نيني أمبا نيني على في أكان كشي كابو أنيرو كنتورو منانك بارا جوغو نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من فيلي كندا بغاتي سرولا. أمبي سيريا ما شيته مني باتوچي على مكاكا ني على كلم pewte jonyogon tala la ambe sharia muhammad wala ka jondo wala ka ciden do kisini nema baka no temena ka boyala ka jon mbe woshiaka nyereye ani awu anka sira alanye masamin korotale ndo masaminye latige masai ale ala ya fo aka kitabu labenne kono ko sabalbi bagaw ani mugo mununye ciya tiguye ani ala batolaw ani napagatikelaw ani mugo munumbe ala ya fadeli su labanna ala ko ayewre kono ako mu'minu aye urukuke aka sujuduke aya tigi ala bato aye hera koke onake sababu ye anani yorosoro. balmaw liman yala ani silamiya anka do minye sabani kalo o kalo ambo kono o joranka ambe sabani kalo ambo kono. sabani kalo nana puru kangere kacaya kangere sungalomi ni aka heraw kaca aya laje minye ankan nabi nyuma akalla halatu nye munye sabani kaloina cide sallallahu alaihi wasallam akasuntun kaca sabani kaloin kono kosobe. hadisan ana kabo an ba ishatu malaka je kabo ama ako ciden tunkera abe su fo ulu ba fo ko ciden tem mi tuguni ate dom mi tuguni ko wakati dola fana abe mi
fo ulu ba fo ko ciden te sunke tuguni ko ale madeli ka ciden ye ko na ye kalo su ka dafa ni sungalote ko ale ye ma ciden ye ko na be sun na ba caya kalola ka sabani kalobo ni hadisa minye Bukhari ani Muslimu yenni hadisa bo donc ni hadisa ya yiranna ko ciden ka suntun kaccanni sabani kalola kosobe hadisa wure nanani Usama bin Zaid radiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم في سهر ما تصوم من الشعبان قال صلى الله عليه وسلم جاك السهر يغفل الناس عنه بين الرجب ورمضان وهو السهر ترفع فيه الآمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع أملي وأنا شائم رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الباني حديثنا أنا أسامة بن زيد بلو أكوكو عليكو تشيدما كو تشيد نيم أيه نيبي سو كالو لكا جايا كساباني كالوبو تشيدم كو أهو أكو ساباني يكالو دي مغو بينينا أكو فاسيغا بي أراجبا أني سونغالو ديني نيغونجي arajaba illa hurma kaloye sungalo fana aleta donendo donc sabanu bu fulani nyogonje kalodo mogo be nyina ko ode ato neba suncaya akono kele fulana ciden ko kalodo ko barawu be korota kata alama sabani kalo bara nyumu ube korota kata alama sabani kalo kono ko ale bafe naka bara ube korta kata alama akasoro asunto do ni hadisa Ahmadu ya bani Nasai Albani ya sahab donc ni hadisa min fana fule ninye ni nya irana sabani kalo min fule ninye asunkani ni ko damadoye ko folo minye sabani kalo mogo be nyina ko woriato ciden tumbe sunke akono kacaya afulana sabani kalo bara ube korota kayira alala sabani kalo kono donc ciden tumba su kacaya puruna ka bara ube korota kata alama akasura suntondo donc anya donni hadisa kono anamba isetu ka hadisa min temena ko sabani kalo min fuleni nye kasu akono kachaman su akanyi ni ko sabaye ko folo folo ciden yere kasurnadu sallallahu alaihi wasallam ayire tumba su kacaya tele fulana kalodo mogo be nyina ko donc ciden tumbe su akono pour mogo be nyina ko donc ni fana ye fulana mi nya yirana ni sabani kalo asunkani asabana bara ube korta bara nyuma ube korta kata alama sabani kalo kono donc ni fana ya yirana ni nye sabana e ko sabani kalo ika chaman su akono ko akanyi kosobe wanni salimata radiyallahu anha karisamina salimata ma alaka je kabwama qala ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa saban yasiluhu bi ramadana hadisana na salimata bolo ko cide maddeli na be kalo fulasu kutugu nyogo na bada fof sabani ko ciden tumbe sabani kalo su kani tungalo tugu nyogo na ni hadisa anana salimata bolo hadisa wore nana salimata bolo akomma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min as-sanati saharan tamma illa ramadana ويشيل شعبان برمضان ko cide sallallahu alaihi wasallam ko atunte kalo su ka timme ka dafa ko fo sabani kalo koni ko atumbo su hani sungalo kutugo nyona ninye salamata ka hadisa udoye ube hadisa sahale amba sheto fana ka hadisa dobe
أكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم سهرا تاما إلا رمضان أم بيستوك حديثة دوبي ko ciden tunte kalo sisu kadafa ni sungalote aka hadisa dobe fana ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu sabana kullahu wa kana yasumu sabana illa qalila amba situ ko hadisa worebe ko ciden tumbe sabani besu asagira kafo hadisa illa banna fana ko atumbe sabani besu foni donite balmo ni hadisa faran nyogon kasa doni ke bagawu uye sewa jo yoro fula sigu yoro ma fula uyota hadisa faran nyogon kala minye Sheikh Abdallah Bumbaji ale ko puran kan ni hadisa faran nyogon ka hadisa dola ciden tumbe sabani su kani sungalo tugu nyogonna hadisa dola ciden tumbe sabani besu hadisa dola ciden tumbe sabani besu ni donite hadisa dola ciden madoli ka kalusu ka dafa ni sungaloto nunum be fara nyogon ka cogodi Sheikh Abdallah Bumbaji ko kwambu fara nyogon ka fo saundola ciden tumbe sabani su ka tugu sungalola saundola fana aba chaman su ata dafa alay hadisa fara nyogon kan ni cogoda me muni yebuni hajari ani imamuna Nawawi nunu ulu baka hadisa munun nana ko ciden tumbe sabani su ka dafa alla yini yede atumba chaman de su abete ko pasige imamuna Nawawi ko amba shetu yere hadisa min fo ko hadisa labai ko aye hadisa to ayo sarahwanye ko ni amba shetu ko ciden tumbe sabani besu ko asagira kafo ko tumbe sabani besu foni donite ko hadisa laba ko aye hadisa in folo tafsirane ko akoro yede atumba chaman desu ko tumbe arabu bolo ko ni chaman ke fen min na droba fo ko aya beke kasoro kambe a chaman dema donc munye doni ke baka chamanye ulu tara kadisa faranyon kan ni chogode la ko munun ko aya chaman su aya besu ko alla nyini yede atumbe chaman su ala miata dafa ko paske hadisa munun nana ko ciden tunte kalo su ka dafa ni sungalote ani Abdullah ibn Abbas ka hadisa fana nana ko ciden tunte kalo su ka fori ni sungalote donc don ke baw ka kuma fulana utara ko hadisa munu nana ko kimbe tabani besu ko korode atumba chaman su me amad delika su ka fori on donc ninye sabani suni asuni sunna do chaman su ala hakke kere mama fo ka fonni hakke kire ne ba su akono ayi ibe chaman su akono on balimo ko damado ambe nyo hakli jigula sabani kola ko folo sabani su sunna de do fasamancha bai anya hadisa munu fo sisa cide nyere tumba chaman su ni nye folo sabani su kanyi fasamancha bala ciden ka sunna do sallallahu alaihi wasallam fulana sabani tilance do bo kere ya na damana sunye ko sabani tilance don sunni ko kere ko su ko kanyi damana fasamantiya bala hadisa masabatola don ki ko hadisa na no la hadisa de yufudo don ko ka sabani tilance don doron kere ko sunni fasamantiya kere le unye o ye biriya le siritola ibe chaman de swala ne ka fotilance don doro ko kere ko na damana fasamantiya do donc ni nye bidiya sunna to ye hadisa munun nana la umasaha ni nye fulana sabana mi nye sabani tilance su do fana bo kere ya na damana fasamantiya do ye ka hadisa do nati ka damana fasamantiya di sabani tilance suma bo hadisa munun fana nana asima saha sabani tilante su damana fasamanta kerekele sita boro mugo kodo ni nye sabanai nani na sabani tilante su do ba kerekere yani sufe jolini adamana nafila doye ube nafila do kerekere ya nafila sali do kerekere ya kadi
sabani tilance suma o fana hadisa munun nanala kuma munun nanala usabatilente o fana ye bidiyai sabani tilance su ani sabani to su be kelenya damana fasamantante atilance su ye damana nafila taburo donc ni nyenani nay duruna sabani tilance su fana abu do bolo ko sanka latigeu ani sanka ko betila wode kono ko sabani tilance su ko latigeu ni sanka ko betila wode kono o fanate kuma sahalenye o fana ye bidiyai sanka latigeu be ko muwa sumin kono o ye lailatul qadr de inna anjalnahu fi lailati mubarakati inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amri hakim latige sanka latige o beke lailatul qadr do kono inna anjalnahu fi lailatul qadr qur'ana yejigni damina lailatul qadr do kono shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran donc lailatul qadr suude sanka latige o beke mi abe munum bolo ko ka sanka latige o beke sabani tilance suude kono o fanate kuma sahalenye o kuma fanaye bideye lesiro tola dinala worona sabani katilance su abe do bolo ube dumuni do tobi ko asa ali ummi asa ali abbi ko ninye mbaka suro fanaye ube ninye mpaka suro fanaye sabani tilance su uba kere ni damana dumuni udoye kulu tobi uba fama asa ali ummi wa asa ali abbi donc ni munu fule ninye ni dumuni tobi min fule ninye ni fana bidiyai lesrita la silamiya sariya kono ngalo no boray ninye ko woro mi nanye nyogo hakili jigula sabani kola donc no boray sabani min fule ninye aba musa al asari hadisa nana wan nabiy musa al ashari radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يتلو في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مساهن صححه الألباني حديث دونا أبو موسى الأشعري بولو ني حديث دومبا دويا الله مي شيخ الباني أي حديث يا كنيا أي صحاب ko ciden ko sabani tilance su ko cide ewa ala ko abaka jon ko abu laje ko abaka jon laje kaka jon kolosi ku jate mina abaka jon laje bo ko ala be ya fa ka jon bema foni mugo minye mushriki ye ube mugo mi ni minye koni yani juguya ani datige nu obe eni ka balima silama balima doni nyogonche ko ala te yafa ni mugo fulama sahabani tilanje sukuno donc doni ko ko ni hadisa min fule nenye do ya lafu do ya keneya men ni hadisa fana tayira ko sahabani tilanje su da mana fasamanta ba borode hadisa nya yira doro hada madun ki janto yirela iya do sahabani su mununa bato munun fule nenye pour kan nafa sorola aka soriye tawhidi tike mugo ye mushriki de iye do far alaka akab dalila iye do fara alaka akab batola iye do fara alaka akatuguna kam mankutula alate yafa emade alabe yafa ka jombe ma fo mushriki alate yafa mushriki ma afulana mu'min nye sabani chaman su ni ba fe ka junubu ka yafa ni jiya ewa ni juguya be jiya juguya do abini ka balima silama doni nyogonche ube datige be ini ka balima silama doni nyogonche iba boy parce que chiden ko ala be yafa bema fo mugomi ni mushriki do ube mugomi ni datige abani abalima doni nyogonche donc balimo ni sabani min fule ni nye femmin kanye akono kateme fembe ka folo ala ka farda nunu an kan janto ala ka farda nunu na anku di sabani kalo yin kono o kofe minye nafila sunye ika sunke akono kachaya damana hakema fu ala barakallahu li wa lakum fil qur'ani li hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al dhikri li hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. بل مو على تنونين كفي أني سلي كفي تشيدنك صلى الله عليه وسلم تشيدنك حديثة دونانا أقولني شعبان سيرات تلانجما، شعبان سيرات تلانجما تاني دورو أكنا سوتوني. ni hadisa min fana fuleni nye sosoli bala hadisa dombaga wona nyokonche hadisa dombaga do yenni hadisa lafu me Sheikh Ibn Baz ani Sheikh Albani nunu fula ye hadisa inkene ya ko hadisa inkakene bonni hadisa fana iskalatu dobe hadisa ina ko ciden ko ni sabani na ashera tilanche ma akanasu abe do bolo hari ne e sunna ni sabani koni kera tilanche maduro sumbira ika sunjo obe do bolo bo ko paske ciden ko ja anta safa saban fala tasumu ko ciden ko ni sabani kera tilanche ma akana sutuguni donc do ko ay ni hadisa la fulendo ko munna ko ciden ko wala yataqaddamanna ahadukum برمضان بصيام يوم أو يومين إلا صوم كان يصومه فليصوم ذلك اليوم ko ciden ko aw dola kelen kana su sungalo nye nitile kelenye ube tile fula fonna ya soro mogomi lada su do de be e bolo iba fo kosu o dagara e kosu ko ola ciden ye sulla daga hada madenye fo nitile fula sora ini sungalo ce ko bonni hadisa fana ko ni sabane kera tilancha kanasu ko ola hadisa mankene ko parce que ni ndo imbe Bukhari ni Muslimu de kono ko ni hadisa mankene do ko do ya kene ya bombaji ya kene ya Sheikh Albani ya kene ya me munu nya kene ya ko ni hadisa utobe fara nyon ka chogodi bo ko ni tiden ko ja anta safa saban fala tasumu ni tiden ko ni sabane kera tilancha kanasu ko o koro yede mogomi kata sabani folo fo akana tani duruna ema foisu tani duru laban min tora eni sungalo che e ko ebe sunta odela ka sungalo segere chide nyi bal odela mena ya soro e ye sunta kofede ina nana adagara e kateme tani duruka wala ko ni chide ko ni sabani sera tilancha kana su oyede ni mogomi ma foisu sabani la tuma mi sabani tora tani duru de sisa e ko ebe sunta odela ka sungalo segere ciden ko ikan wodeke mena ya soro e ye sunta kofede ina nana adagara e kateme tani duruka adagara e ka sun fo kata mugani duru fo mugani segi wodi ato doni ke bawo ko adagara ika sun fo kata nitile fula tora ini sungalo che ibe ulumi parce que hadisa min nana Bukhari kono adola kelen kana su sungalo nye nitile keleye ube tile fula fonna aya sora benna mogo min kala da suma ko ola adagara ika sabani su kacaya fokata tile fula to ini sungalo che balmo doni ke bawu yennin kuma fara nyawon kan nin chogodela hadisa imbe mogo munu mun bolo ko ni sunga ni mogo minya sabani su asera tani dura ka sujo danyini to yede hadisa hari na keneyara alla yini yede sabani yere mume e masu fo atora tani duru e ko yebe su kasungalo segere chire nyo ode bali meni mugo minye sunta sabani folo la kata adagara e ka fenchu min kacha tani duru yere hara tilanche kope adagara e ko su donc don ke ba wuyenni hadisa nunu ni hadisa fana barake nyogonya nin chogore la ko fara nyogonka ambe ala deli min yelli mania dusukun kalashi aywa ani farifoni alanya siranya ala ko dama ni sabani kono kasungalo yira an keneyala kasungalo yira na keneyala ni limana ni alanya na siranya anis dusun kalashi donc sabani joli min fuleni nya be hakri jigi woreke sungalo jurube munu ma sungalo min temena a jurube munu na aka ka juru saraw kono
jurube mogo mununa aw ka juru nunu sara sabani kono o de kanyere kateme akan nafila sunke sabani kono juru munun bawula ka juru sara sabani kono sani e wasungalo kura kana o de kanyi kateme hari e ka fo kuibe nafila sunke akono ambe ala de la kalimani wujiri ala kaliyan serenya wujiri ala ka kenya damani sija ala batoka ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.